Tribulus terrestris, Kayani, Panex Caltro, Jingo Bilaba. Sawa di nuya mabobosina, and when you are setting at 2:30 album, we are Bema now no more, and Mama what this from Kuma would drown us with me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and Fawunia Juma, and one is our Banumbi, but Bajuma Saum Reda, Tina Tat 2:30 Heba, a young conqueror. Power to the people, me try 2:30. So I what feeling? How down me back? Kinaata 2:30 herbal. Yeah! Kinaata 2:30 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra wo fa sa adro we. Oba wa fa yefunu, me o ma ne ba no fo. Ene akola ondi emfie du wotwe. For ya mama kwaba edeba je Ghana TV as a brasso sasam hodwa ya boba no ye de ebe so mo kase bokwa so we eye kase bottle na me ka so we ye be ma na wutie me na hu so ukweku nu esi ni trase ya me pacho enkwaje ni ngwase bomodi ansa wonsa be katina teteba nru no netimi aboa wasa akwa na so o yo ba so bomodi ansa wonsa be katina teteba nru ni bi netimi aboa isanse na mremu die so wujeja ho a ena die yewo enu nti ujeja ho obi beji wukun amanate wote enjeja ho sabomodi a se onsa be katina teteba nro no netimi etu enkaboni bia asese be ya na ne bia obewra hifie ho no obeka semati aka oso jina organic foods yenuane papa abedwa manso ebeboa ma apomudin ejina ne nazo se de da me ka kire won no enabremu enye duane bia na obetimi edi keke izanse yenuane die asesa ye de enuro ni abefo ni amabi ena chemicals ni adiade ena ayeye yenuane ayedi sesi anu nti wanhwe wedidie mu yi a wanhwe wedidie mu yi a na akofa ohaw ni amane edi abrew enu nti me kanfo gine organic foods edi ama izanse omunuane de eye organic naturally made obu adensa anu ankasa bomodensa wonsa bekebi netimi aboa woni webusu nyina glitter and glow skin care be boa ma honam ani ayefe atoso ayekama saya pimples na tete wo so wa po ho ama honam ani ayesakato say ye nenso oben de yes honam ani yade bia no glitter and glow skin care etenete enu nti bomodin se onsa bekebi na etimi aboa wosawo ye oba sawo ye mema ya na mema no na ntimi enya de wosa akwan no so enu nti ye mema yi me framo se we de momodin a oba man so ready ye yi a eye oba ma ready ye fe a eye match applications here and there enu nti bomodin sa wonsa beka glitter and glow skin care na etimi aboa wosa akwan so ebu se di ameje so ye da chihima ajwa nati afeyem free nsem no ase eyo nyum to ni Mizbel I be 16 years I go to be like this so I nsem bia ba beto dwa eno ochemu se efi bra wo hye nyum to wase be ye enfie dunwotwe ni 18 years wo hye nyum to wase no we nya award ewa amanone aboso body we UK eni amahodo so enso ekamia kwa ese Ghana ha no enkrofo bi ti se ABEIKU SANTANA eye hwehwu animu enkrofo bi ti se ABEIKU SANTANA ayom hu kononwo kaya wo mu a wo mu nsoa wo mu a wo soa nso a na omu etwenwa san wo se saafo no enya ade a wo mo bua ema Ghana nyum to no etimi ko enanimu no no Mizbel de enya ade na ABEIKU SANTANA ebeye bia no ebe ka ne taisanze ono no oye otedi oti o ono no oti nedwuma se enu te enya ade a ni ABEIKU SANTANA ebe ka no ebetimi asesa na adwen osesa de oti a no oti e Mizbel na yenim no dada no ono a no ye Mizbel na yenim ne sesi a no enya ade a obi ne ye ana obi kasa ye ebetimi asesa no wo kwan bia so ya nru anwumre ena obi sending me video bi a ABEIKU SANTANA eni obi or grant obi or interview bi oni obi ye abrante bi ye na abrante no e ka say
Onyayanko, and blah blah blah. And Abeku has only negative something to say about me. I'm sure some of you have seen this video. So who video no dia Abeku Santana eka safa me huna. Me wia me pena media too. The same platform for ama we ho. See, men can say I am the best musician in Ghana or even in my neighborhood, but I am still a musician. Me bonyum se me nye de ana me nyumu nye de crampo a at least nipa kakra bi ene gye me nyum ho. Me start say me nyum about 18 years ni. One of the few people in our industry almost sabotage me, backbite me, but turn around and smile with me and act as if they support me. ABEIKU Santana. ABEIKU Santana is one of the few people in our industry. Say uba fufro na one question say one sake up to them, begging them, chasing them to be part of your team or work with you or blah blah blah, whatever it is. They will sabotage you. They will sabotage you to ube fili wo ubunu. Ebusia hana brama kwan ema yede kasie bonu evesi. Edi amejeso. Eyeda chihima. Ajua. Nati. Nasia kesie enkoma me cameraman ene onwa no asa ejine mu se producer. Asida kesie enkoma ne pa. Ebusia makram. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Hey, to put in a miku epia on me fie. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being chill. Kinaata venicare. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Na try. Thank you. Kinaata venicare. Kinaata venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di nuya mabuboswina, and when you are setting at 2:30 herbam, we are Bema now no more, and Mama what this from Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and Fawuni Juma, and one is our Banumbi, but Bajuma Saum Reda, Tina 2:30 herba, a young conqueror. Power to the people, me try 2:30. So I what feeling? Or down me back. Kinaata 2:30 herbal. Yeah! Kinaata 2:30 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa aduro we. Oba wafa yefunu, ne oma ne ba no fo. Ene akola ondi emfie duwotwe. TV as a brasso. So some good way I will ye de ever so mocassia bot pass away. Ye cassia bot to another house a Ghana TV. Ye live our Facebook, Instagram, and YouTube. Mama days over subscribe it. No way me a donor so. Dear Liberty will be as one side everything ya can like and I share mommy Emma after from so intimate and should be. Eddie, I just saw a dash him. Ajua. Nati na meka say you make obi e na so ma sene sika fam e ma medical say boy ever so mo great and glow skin care e be boa ma hona mani ato so aye fe aye kama e fa ho sa wo ye kokko ana wo ye tuntum great and glow skin care e wo nku papa e be si already no ama aye fe aye kama hwe already yes as already
yensre enfen tu kwan jena organic foods so yenua papa abedwaman so ebeboa ama wenyina che ene mremanye aduane bia ne adio aduane a yede nnuro ne chemicals a yede wutadi a ebeku prekope enu nti bomodi so obedi aduane ye organic aduane a wudi wutimi nya apomodimpa ne wenyia che ene jena organic foods pebi ma woni webusua ne timi aboa ama enyama etimi aye kama e wo sa kwan so Kinaata herbal yedru papa ebuama ememma ejina wona so brane eba ebuama manso etimi jina wona so yie esanza obadi enyama ye kama wanhifie ho a confident level ekosoro enuti bomade sa won sabe katina herbal no ni bi no wanom amanyama so aye kama wosa kwan so abebusa ye nhye kase bono ase Ananwaja beto just ABEIKU Santana kan ewo ne platform mechira OKFM Mizbel be 16 years or former artist na Mizbel artist asem yi ni bufu ye pa mo betutu bi ma ABEIKU Santana nene beto just ABEIKU Santana say kotojo ku form dansa yem no nim so wakasa Mizbel ye former artist gwa fa nsem bebre aba enu ti wosre Ose Mizbel bia wakuma kodu bia no bomodi sa wo de becha no ose ka wakuma to yem na nya ne bone so kura no waka no nim so wakasa na wafumu enu nti wosresa wo de becha no onka sa bi Ebusia hana brama kwan ema ye de kase bono ABC edi amejeso da chehema ajua Nati na mikayo se Ghana TV ye live ewo YouTube Facebook and Instagram inti bomode isa over like na washe ama afufron so etimi ayeden etimi ahwebi aseda kase elkoma me producer my son and assistant director ye Bra William Makram Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, nnedie besi. Enti kunti na miku epia o mefie. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Kinaata and Mizbel. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.